her sal li bîst û yekê Adarê ji hêla gelên roj hilata navîn pîroz dibe. Ji ev gelana yek jî jê gelê Kurd e. Her sal li serê çiyan û zozanên Gulistanê agirê Newrozê pêtitînê. Pîroziya Newrozê ji bo gelê me nîşana serfiraziyê û rizgariyê ye. Ango ji demeke dûr ve zor destî li ser gelê me berdewam dike. Gelê me ev şera di bîst û yekê Adarê li da xistin. Ev roja ji bo gelên roj hilata navîn bû rojeke nû. Roja nû, nûroj yan jî Newroz. Ji bo gelê roj hilata navîn bû cejnek. Cejna Newroz heta vê demê tê pîrozkirin. Ji bo em rizgar bibin, giring e em Newrozê nû li darxin, li gel vî awayê em pîroz dikin. Cejna Newrozê li we hemiyan pîroz be! Meseri çayı gabar Hülilk ve bun nekşabıhar Çum meseri çayı gabar Hülilk ve bun nekşabıhar Edi bese zılmane yar Yellek hoşbu şayadar edi bese zılmane yar Gellek hoşbu şayadar Adari hoşadari Gülil kaber bihari Şadari Gülil kaber bihari Mene zor desti kevne peresti Mene zinu kaledari Mene zor desti kevne peresti Mene zinu kaledari Şadari Gülil kaber bihari Şervan el ser zinar ulat Bezim ber bir roja felat Şervan el ser zinar ulat Bezim ber bir roja felat Gellim raber roja nuhat Ev şehidin şavelat Gellim raber o januhat Ev şehidin revşavelat Adari
خشاداری گلی کابر بهاری آداری خشاداری گلی کابر بهاری من زور بستی گونه پرستی من زرو کال داری من زور بستی گونه پرستی من زرو کال داری آداری خشاداری گلی کابر بهاری زندانان برخدانی چندی شهید سریدانی زندانان برخدانی چندی شهید